Chin News Channel akan liangi thazang akan petu nulapa ulana na nan zar pite inan kuk din tlai na atu zong hyang Zarhlinak thong kanak zamh than changlai CNF ni hmun acre zariat halnak kan to lo tia an Chim tidim khwa thong than chatla pakhat chunga CNF ni chin ram than chawza chin a hmun ma halnak atwa tia atial hirwang a tidim khupi a khomin hani hmun acre zariat halnak I an to mi chu thatlang nak pek loading in pengtlang zo khan tu zung boy sin a chukot antial the Zomi Youth Association zong ni Parliament a chukot antial ve na in CNF lai in tidim khupi chunga hmun acre zariat halnak kan to lo tia alnak an to ve CNF headquarters lai ni zaimhan kan thailo zaimantuk meeting hmana hmun ma halna kong he pe lai in picha na kan ngai lo tia CNF Military Affairs Official Simi Colonel Solomon ni Chim Chinram a Nippon Foundation ni ting thong khatla zariat abomh lai Japan ram a shambut mi Nippon Foundation ni chin khote lai cha a ting thong khatla zariat bom nak apek hi bom nak apek mi chu CNF ni tron baw alak lai hi bom nak phaisa chu phachang chok na kha man asilai phachang chu chinram pang zakip a kwat asilai I September thadi lana kwat di ding asilai tukum chu chinram a khwachan a chet ranga kumwi a chiatuk thantlang pang matupi le pelewa pang na chu rol ai ok aza in an ngei lo khosom thum shrong rol ai ok an har matupi pang tisi khwa chu in somsri chong a in hni long ni rol ai ok aza in an ngei tia khomi pakhat ni achim Rohingya Muslim pol khema chading in soknak antwa Arakham Buddhist Roi tu pol ni rami phunsana angai lo mi Rohingya Muslim pol chu khema chading in Parliament a soknak to ding ro nak an chwa Hikong hepe itlai in tuana Arakhan ram chan kholapi sitwai a chai asilai chun Muslim pol ram mi phun an sinak chu zawtnak to asichang na in mitampi ni kanetal khawlo tia an Chim nihin tiang Rohingya mi phun pol chu koram mi phun milu a real an sri lo thongkha chu ko somret kumni ram mi phun sinak phunglam ning in Rohingya mi phun chu bangkali ti in nan ithlana chun ram mi phun sinak pek nan salai tia kol chawza ni phungthar an chwa Rohingya tampi ni bangkali ti in thlen an du lo Arakhan ram than a Rohingya minung nuai khatrong an kum thong ni le kum thlai ni in Arakhan mi phun le Rohingya mi phun ka laka boinak ara ethok minung mi phun tingkhat le thongsom li chu raldir hmun in khema khwa an sa Daffodil Day Australia ram a August thlan ko lenin hi futin te hi Daffodil Day tia an twa Daffodil Day te mi chu khensa angai min ha twar pi ni bom na ni le khensa zawtnak dawnak cha a funds goal ni asi kum thong khat chu ko le kum somret la kum ruk in Australia ram ni arak ethok ve Canada USA le Irish ram jong ni Daffodil Day chu an ngei ve ni fitin te Australia minung zuthum le somnga chu khensa na ngai tia Chim an tong velai chung a kum khat a nuai thaili shrong ni khensa an ngei nuai re shrong kan thi Ebola zawtnak achwa ning zawtnak laka hin chi inung big pakhat chu saram ni zawtnak akan chat mi hi asi arwang chu saram an zawtnak chu minung ni alhan kan in kan thailo cha a tlopnak si foite in thaikho asilo thongkhat chu ko somsri kum rok thok in Ebola zawtnak hi a thok ti aro asi papalak in a thok mi zawtnak si tia zum asi hi zawtnak ronga minung thongkole thongthum an thi chang Ebola zawtnak hi thlidop mi ti din mi le rol sin in chon kho asilo na in kanpum atong thile saram sin in chon kho asi chun Ebola zawtnak angai mi ni antong me thil pol in Ebola rung rol chu chon kho asi phone Ebola zawtnak dam nak ding cha a si phun in an kol anhu big achwak mi chu zamh te asi America minung panhi chu an din hu a an dam deuh ngai na in zamh ni adam kho na tia chim kho asri lo Tutan I thongkan zam kho mi chu ma vial hi salai thongkan zam mi vial te hi khonum thung erawri le CNN chan in kan zam kho mi si thazang kan pe tu nan za pi te chunga longlom nak tam pi kan ngai keima kmin chu presla mung ka si